Om Swastiastu. Titiang Komang Desi Ratnadi Pinaka Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali Sani Pole Amongan Ring Desa Dangin Purikau Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. Sane mangkin titiang pacang ngaturang materi pepelajahan majang ring alit-alite nganenen indek gantungan miwah gempelan me ke be nge pe je ye miwahnya. Gantungan inggih punika aksara Baline sane kesurat megantung ring aksara sane rienan. Napi mawenan kesurat megantung duaning aksara punika megenah ring ungkuran kruna utawi wandan kruna sanenengen. Duaning kadi asa punika wenten gantungan aksara Wriastra miwah gantungan aksara wayah. Gempelan inggih punika aksara wianjana sane kesurat megempel ring aksara sane rienan. Napi mawinan kesurat ngempel duaning aksara punika merupa wianjana mangkep sane nenten mederbe wangun gantungan. Sane ka pertama wenten gantungan me, contohnya ne jatme, satme, patme. Kaping kalih wenten gantungan ge, contohnya ne lingge, sanggul. Kaping tiga wenten gantungan be, contohnya ne nyambu, timbe. Kaping 4 wenten gantungan nge, contohnya ne anak ngungsi. Ring gantungan nge nenten wenten contohnya ne akruna. Kaping 5 wenten gempelan pe, contohnya ne sampi, sampat. Kaping 6 wenten gantungan je, contohnya ne sanje, panji. Kaping 7 wenten gantungan ye, contohnya ne tabie, salie. Kaping 8 wenten gantungannya, contohnya ne yatnya, pratnyan. Inggih alit-alit makasami skadi asa punika titiang presida ngaturang materi pepelajahan ring rahinane mangkin. Maka wasananing atur puputang titiang antuk para masanti. Om Santi 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 Om.